Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt. Autobus de Leon tieħu post l-arriva. Dajna Seguna mhux biss iltaqat mad-diretturi iżda settina wkoll ftit informazzjoni dwar il-kumpanija. We are expecting to have more, in peak times, more than 400 buses running every single hour, so we need to adapt ourselves and also to study carefully of the movements. Dan huwa Felipe Cosmen, id-direttur tal-kumpanija Spanjola Autobuses de Leon, kumpanija li ftit jimilu bdiet tieħu f'idea l-operat ta' trasport pubbliku f'pajjiżna. Huwa naturali li kumpanija u sistema ġdida iġibu magħhom numru ta' mistoqsijiet. Cosmen spjega kif bilan li dawn il-mistoqsijiet ikunu mwieġba bl-aħjar mod se ssir kampanja qawwija ta' tarif. We will have prepared a strong campaign, marketing campaign, a strong communication campaign, and we want to do door-by-door information going of every single house in Marsa. Also with the road shows, we want to go to local content. Fost oħrajn, il-pubbliku se jkun marraf bil-bidliet li se jsiru fir-rotot minn Marzu u fil-prezzijiet tan-nollijiet minn Lulju. L-akbar enfasi se tkun fuq l-użu tal-kard li se tieħu post ix-xiri tal-biljett minn fuq tal-linja, xi ħaġa li biex isseħħ teħtieġ bidla mhux żgħira fil-kultura tal-Maltin. Felipe Cosmen saħaq fuq il-bżonn li qabel kollox il-pubbliku jifhem is-sistema. I think this new system will mean that people will have to understand before they use the new system, so we have to communicate to them to the launching of this new system, how it's going to work, how they can get it, and all the problems that they can suffer every single day and the solution. Cosmen għamilha ċara li din is-sistema se twassal biex il-prezzijiet ikunu kif huma llum u f'ċerti każi saħansitra irħas. Vjaġġ wieħed se jiswa 75 ċenteżmu għal satejn għal kbar u 25 ċenteżmu għat-tfal. Dan il-biljett idum validu satejn. Biljett ta' 7 ijiem għat-tfal u dawk bil-kart anzjan jiswa €2, 30 ċenteżmu inqas mill-lum. Pass għall-adulti għal 30 ġurnata se jkun €26, għal student €21. Pass ta' 90 jum għall-istudenti se jiswa €55, €5 inqas mill-lum. Cosmen spjega li biex wieħed igawdi minn dawn it-tariffi irid juża l-kard. The Oyster card we will personalize, will be with a photo and an ID or accreditation. It will be the student card. That is, if you get the monthly pass, will be reducing for the 20 it's going to be €21, the same as today. If you are using the 90-day tickets, it's going to reduce to €55. And if you get the adult monthly pass, it's going to be €26. So it's going to be the fares will remain the same as they are today. Cosmen saħaq li jekk il-pubbliku jaċċetta s-sistema tal-kard huwa se jkun qed igawdi minn puntwalità u effiċjenza. If you are traveling every single morning from Sitkewa to Valletta, if there is, I don't know, maybe 40 bus stops, if you have to stop and every single bus stops to get 5 people, if 4 of them have to pay on cash, it will take, let's say, 3-5 seconds, the minimum for passenger, and after 40 bus stops, that could mean an average 10-12 minutes. If we can convince those people that if they use this card. Meta passiġġier jivverifika l-kard wara li jitla fuq tal-linja, il-kard tindika l-frekwenza li wieħed juża s-servizz ta' tal-linja u minn fejn. We need to convince them that this system is going to work in a proper way and is going to show them that if they use it regularly or not regularly, the fare is going to be lower, because this new system is it's an intelligent system that always try to record the best fare available in the market for each single passenger. Irrimarka wkoll ir-relazzjoni eċċellenti li teżisti bejn Autobuses de Leon u l-Gvern Malti. Dan permezz ta' konsultazzjoni kontinwa biex ix-xewqat tal-pubbliku jidħlu fis-seħħ. Spjega kif biftehim mal-Gvern se jkun hemm rotot ġodda. The government has expressed their intention in the EOI to increase the network. We have agreed launching another 40 new routes from Valletta. So we have to cooperate with the government, with the authorities. We need to partnership with them. Felipe Cosmen stqar li kemm il-darba tefgħu ħarsithom fuq Malta, iżda kien meta l-Gvern ħareġ is-sejħa riċenti li rrealizzaw l-importanza li għandu pajjiżna għall-futur ta' Autobuses de Leon.
Fil-waqt li ħares il-qoddim biex Autobuses de Leon tkun milquha mill-pubbliku Malti wawċi, Kozmen sostna l-impenn li jipprovdu lil pubbliku Malti servizz tajjeb, servizz li għal ħafna snin kien imċaħħat minnu. Our priority as a family group, we want to be recognized as a good supplier, transport supplier. Fid-dawl tal-avvenimenti fi Franza u d-diskussjoni li għamet dwar ir-reliġjon, Dylan Paul Farrell iltaqa' mal-President ta' Komunità Musulmana f'Malta. Għandu 33 sena, twilet il-Pakistan u studja reliġjoni Islamika kif ukoll reliġjonijiet oħra. Madwar 7 snin u nofsilu ġi pajjiżna meta l-mexxej tal-Komunità Ahmadija batu biex iservi f'Malta. Dan huwa Laik Ahmed Atif, il-President tal-Komunità Ahmadija f'Malta. Komunità li skontu hija rappreżentazzjoni tal-Iżlam ġenwin. Għaldaqstant x'inhi l-Komunità Ahmadija? Il-Profeta Qaddis Muhammad qal li fl-aħħar żmien meta se jiġu ħafna affarijiet fir-reliġjon li oriġini huma mhux parti ta' reliġjon, Alla se jibgħat il-riformatur se jkun il-Messija invied u l-Mahdi li se jieħu gwida minn għand Alla u se jirriforma it-talim Iżlamiku u se jġib dan it-talim lejn oriġini tiegħu. U qal li se il-lan tiegħu wkoll se jxerred il-paċi madwar id-dinja u għaqda bejn l-umanità u bejn twemmin differenti. Din il-komunità temmen li din il-persuna diġà ġiet u kien il-fundatur tal-Ahmadija. Staqsejna x'inhu x-xogħol ta' din il-komunità. Ix-xogħol tagħna huwa l-istess li qed nagħmlu madwar id-dinja, inxerdu l-messaġġ ta' paċi, tal-imħabba, ta' toleranza bejn it-twemmin differenti u ngħidu li aħna nistgħu inħaddnu reliġjon differenti. Imma fil-bidu u fil-aħħar aħna l-umanità, aħna l-istess bnedmin. Għaldaqstant x'jaħseb dwar l-Al-Qaida, l-ISIS u dak li seħħ riċentement fi Franza? L-Iżlam kategorikament bla riservi bi kliem għavin jikkundanna violenza għal kull raġun. L-Iżlam jikkundanna bil-qawwa il-qtil u l-violenza fis-soċjetà. Għallilna li Iżlam ifisser paċi u slim u ma jagħmilx sens li kieku reliġjon li tfisser hekk fl-istess ħin tippromuovi l-vjolenza. Qarrejt il-Quran diversi drabi, mijiet ta' drabi nista' ngħid, qatt ma noħroġ dan il-messaġġ tal-qtil tal-vjolenza. Dejjem il-messaġġ li joħroġ huwa tal-imħabba, tat-toleranza u tas-servizz lill-umanità. Atif qalilna li l-inservu l-umanità hija forsi l-ikbar ġihad. Ġihad li hija kelma arbija u li għalkemm nassoċjawha maqtil u vjolenza tfisser li tistinka għal għan-nobli. Għan-nobli li tennilna huwa l-inservu l-umanità u nxerdu l-messaġġ ta' għaqda u paċi. Il-qtil tal-bniedem hija mhux ġihad. Għalhekk nemmnu il-ġihad huwa levelet ġlida bejn ġewwa lilna infusna biex insiru bnedmin tajbin għax ix-xitan dejjem iżommna bod mill-Alla mill-affarijiet tajbin. Sostna li l-Profeta Muhammad qatt ma mpona t-talim tiegħu li ġab mingħand Alla fuq ħadd ieħor, anzi ta' il-libertà sieħa lil kulħadd. Għaldaqstant l-attakki riċenti huma rifless tal-Iżlam veru? Ma jgħidu l-Iżlam huma Musulmani imma fil-verità huma bod mill-Iżlam li aħna nemmnu fih. Fid-dawl ta' dan kollu staqsejna dwar l-inklużjoni f'pajjiżna, inklużjoni li tissemma spiss anke mill-President tar-Repubblika. Atif sostna li x-xogħol qiegħed isir imma qatt fadal ħafna. In-nies iħossu li jekk nitkellem ja nkun madwar il-mejda mal-Musulman se jkun possibbli xi diżastru miegħu u hekk jaħsbu l-Musulmani wkoll. U anke l-Musulmani bejnietom mhux komdi biex jitkellmu u jpoġġu madwar il-mejda. Għaliex hekk? Il-mistoqsija tiegħi għaliex hekk?
Allura x'jaħseb li għandha tkun iċ-ċavetta għal soċjetà aħjar u iktar inklusiva? Ngħid li d-dialogu, l-arfin u edukazzjoni huma hija għodda tajba ħafna, nużaw dan. Ma nibżawx minn xulxin. Meta naraw l-opportunità aħna dejjem hemmhekk biex flimkien naħdmu għal ġid komuni. Għax fil-aħħar mill-aħħar unity is strength. Għana naqdu flimkien. Qal li jeħtieġ li l-partijiet kollha juru interess u jemmen li sewwa jirbaħ dejjem. Kif qalet il-President tagħna li Malta jew komunità Maltija hija poplu uniku, jien nemmen hemm ħafna affarijiet li naqblu fihom. In-nies għandhom imħabba u valuri tal-umanità. Għaliex le? Nistgħu. Mela le? Imma hemm bżonn biex naħdmu. B'referenza lura għal ġrajiet li seħħew fi Franza filwaqt li jikkundanna l-attakki, żied jgħid li issa huwa l-mument li niddiskutu kwistjonijiet bħal libertà tal-espressjoni. Għandha din tkun assoluta jew għandu jkollha regoli bħal affarijiet oħra. Filwaqt li jagħmel enfasi li l-libertà tal-espressjoni hija dritt u valur, sostna li din m'għandix tkun abbużata u tkun użata biex tweġġa' u toffendi. Għaliex li tweġġa' u toffendi mhumiex libertà. Nistgħu nikkritikaw, aħna nistgħu iqajmu l-mistoqsijiet, niddiskutu, imma fil-limiti ta' deċenza. Dan huwa valur tal-bnedmin. Nużaw din il-qodda biex inxerdu il-messaġġ ta' imħabba għal kulħadd u mhux mibeda għal persuni, mhux għal mibeda imma għal imħabba. Jekk tridu taraw dan il-programm sħiħ tistgħu issibuh online fuq iċ-channel ta' One News fuq YouTube. Tistgħu issegwu wkoll il-ħidma tagħna fil-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, is-serata tajba.